Čika zvao ovu neku halu, vidite kolika je ovo hala. Mene je on zvao ovdje da dođem, ali ja i on smo nešto posvađani. A što mi nije dovu u neki restoran? Pa ne znam, hajde mi vidi šta bude. Kika! Evo ljudi, mene je ovdje Kika zvao, sad će ja vidjeti malo njega. A šta će ja moram ići vidjeti, on je meni najbolji prijatelj, ali opet nešto smo se posvađali. Kika! Kika! Da nije šurti. Šta je ono? Oj, Kika, što ti? Kika! 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 Jesu u red, Kika? Kika! Kika! Sredi! Sred, Kika! 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 Ovo nije Aldin, ovo je Ukleti Aldin. Aslane, ne znam otkud pojam da sam ja pravi Aldin. Sad kad te nađem, više nećeš moći snimati. Samo se ti sakrivaj. Ovo je tvoj zadnji dan kad si prodihao koji u cijev stavio ovdje za grijanje. Ma ne bi da ovo ukleta cijev. Znaš što te traži? Znaš zašto te traži? Znaš zašto te traži? Zašto? Osad tu. Nazad. Znaš ti da sam ja... Stam tu. Otkud ti ovaj kačket? Otkud ti ovo Aldinovo, novo što je izjavio, Aldinov kačket? Uzo. Kako si uzeo to? Lako. Vidiš ovu majicu? Da. Znaš zašto te tražim? Zašto? Gdje ti je majica? A nemam. Što nisi majicu uzeo? A nisam uzeo. Zato ti tražim. Što nisi uzeo flašu za trening? Nemam para. Što nisi uzeo Aldinovu flašu za trening? A nemam para, brate. Što nisi uzeo Aldinovu šolju? Aldinove priveske, samo si to uzeo, slušaj me dobro. Sutra ću doći da provjerim, ne budeš li uzeo i Aldinovu majicu, i Aldinovu flašu za trening, i Aldinovu šolju, i priveske. Bolje da te nema, ja ću te baciti u more. Eto. Si me razumio? Jesam. I sad to reci isto ljudima. Ljudi, bolje uzmite ove kape i majice, jer su Aldina ljudi doći vam kuću 3 ima da vas razbije. Od ja sad kući.